Hello guys. Now testingan tanig igo ning taklob sa minarugo tira kung kaya ba nato ni igon 10 meters. Wasak. Yung taklob ng iwan nawala lang yung taklob. Tignan nyo guys, wasak yung butas yung dinaanan ng balaw, magpas dito sa lubot. Nawala ng taklob pa. Okay, that's all. Thank you.